On ne peut pas construire une nation lorsqu'on est malhonnête. C'est exclu l'honnêteté pour servir cette nation. Devant la loi, personne n'est fort. Hein? Personne. Qu'on ne mette pas aujourd'hui à l'idée. Aujourd'hui, nous sommes là. On a une mission. Un jour, cette mission va finir. Assalamu alaikum. Haray mi wuri kem fopla landi stay do jam. Allah taw hare do jam. Mi wowlana yon do wona ko famudon, wona ko andudon. Si leydi ndi e kambo ngun hibbindirama fi yo Mamadi Doumbouya yo mentine ko lamu marsata. Si feƴƴi ɗon mi wowlana on ɗo hunde wotere. Wallahi ɓeɓe on no hiide. Ɗon andi ɓe ko non ambition maɓɓe. Ko jiifaji maɓɓe ɗi heew ɓe ala ambition gollugo leydi, ɓe ala ambition waɗugo sécurité leydi. Kamɓe koɓe sécurisé tum ɓe waɗa ko ɓe faala. Mi wowlana on ɗo hunde wotere. Ɗi campagne ji ɗi propagande ka nder ka sous région ji e ka région ji e ko capital billahi mi wolana on ɗo liste ji ƴettete disposition ji ɗi fop no waɗede nini onon ɓe yaltuɓen ka voix publique fop inni Mamadi sa parole ne vaut rien, il a le droit de se présenter candidat. Donc on yiyoyay tanamo on andoyay on jouyi hoore bendilaɓe on anday on rewi lawol ngol on duwano ka rewde. Si tawi hawri on wawata tawtude min waɗen o combat fanke heƴon ka cuuɗi moɗon ɓuri moƴƴande on par ce que min yeeti kon are tawon min on jaɓali arde min yeeti kon joni darne activité leydi heƴe ka cuuɗi moɗon goɗɗo yata tawama ko suuduma piyama ya yaltu nder toon si tawi en fof meɗen heeƴe ka cuuɗi men kono on jaɓali ɗum noon kadi hiɗon jooɗi hiɗon famini onon ɓay tun contrat ji mumen ko transport no heɓade hiɗon attitude contenaire ji mo hiɗon wadde kala ko faale ɗon ɗon sikkude lanni lannali fop no respectude wonki tagaɗo enen wonki ɗum ko zéro ka leydi meɗen ɓe nangay goɗɗo ɓe wariramo ni tum ɓe wadde campagne militaire ɓe no ama yegi yeguer no a sikkay c'est à dire a sikkay piiji ɗi andan on hoore mum ɗum ɓe ñaafi étiquelle sey le militaire ji ma préfet jo watti ha moƴƴi fuɗɗi amude yiggiyaganno a sikkay ɗumanno are no wulɓi ñaafi étiquelle o Mamadi o wi ko yeeɗo kankan ɓe waɗi ɗo hoore maɓɓe kamɓe ko kamɓe wi honno o yi kadi kamboli yiɗi entre hooreji ɗin ça va pas entre eux, ça va pas entre le CNRD kala mantina sukaɓe wonɓe ɓen sutede ni Doumbouya yiɓe andi déjà ça va pas, yiɓe andi déjà ɓe prometti o ɓeni men arete ka arme mi waɗan oui ça va pas yaltunoɓe ɗo indi fo min faami ko fenade bawuri en ko fenade ɓe jokki hen ko fenade ɓe jokki ɗum yownu kandu ɗon mi toriki on mi jeeji on waɗen littu meɗen on fop immodoto nde wotere ñandegol contre Mamadi Doumbouya fop immodoto ñandegol contre Mamadi Doumbouya yo yaw fop immodoto e hoore maɓɓe ñandegol ɗi settanji ɗi ɓe woni ɗo wadde pron ɗi ɗo Mamadi mo mari lawol goto o nodda jama fop o toroɓe yafuye o nodda présidentiel dale o toromo yafuye ndaare organisé piiji ɗi no duwirano nodda ɓe fou autour de la table yewte famodirte yafodire si yafodirama haldama yafodirama lanni mais kala mantino artoyɗo ko laamuɗo sina selludale ɓe nangoyeɓe goto goto donc mi mari komi wiyata jama en fof meɗe fewno ko fewnuɗo immoɗen daroɗen jawle bonnaɗe ɗen laggine ɗen tun no wawno gollande leydi meɗen ndi jawle bonnaɗe ɗen laggine ɓe nangete ɓe waɗi on respect fino ɗen jawle hettoro sina ɗum ɓe luttay ko kaso few abadan mi tori komi jeeji on wakkiloɗen combat on watte welsido fewno ko fewnuɗen ɗo hande kadi en fof meɗen hani ko immoɗen waɗen ko duwa kon donc en fof meɗen eɗen torodiri dans les prochains jours si nodditama en fof meɗen immoɗen yehen pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya ko ɗum jama o noddita si feƴƴi ɗon faami hunde wotere si innama heƴe ka cuuɗi mo heƴe ka cuuɗi moɗon caution ma ko wona caution heƴe ka cuuɗi moɗon nde kala mantila yaltuɗo wowli inde moɗon on fof innemo o fenay yalte inde on o fenay ko inde maɓɓe tun kamɓe ɓe wowli na inde mum nde fewnoɗo ɓe tunninde on fof ɓenna ko indele moɗon fof donc faites beaucoup attention dinguira kadi ɓe wonɓe wadde ɗi organisation ɗi propagande ɗo famina ɗo kamɓe koɓe honnu e dabola continue waɗe kala ko falla on yiɗon andi ɗo ko horen beldi wonno juuɗe onon wonɓe wadde ɗi propagande ɗo fof inde moɗon ƴettama liste yiɗon anda déjà on fof moɗon on darnote devant la juridiction internationale ko ɗum mari komi yefton wattane yila en wattane yila moƴƴa donc sina ɗum haare ko non andi ko yikketon to par ce que ɗon andi déjà probléme habbiɗon o Mamadi ini de respecter de faire respecter donc il n'a qu'à respecter sa parole donnée
Il a juré devant tout le monde. Il dit que ni lui, ni aucun membre du CNRD, ni aucun membre du CNT ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout. Notre combat, c'est pour le retour à l'ordre constitutionnel. Wassalam.